I dobrodošli nazad. Vratili smo kanal i nastavljamo sa analizama, najavama i sadržajem iz vaše omiljene serije. Hvala vam na podršci i strpljenju. Nažalost, produkcija je vrlo stroga po pitanju objava, pa je kanal zbog ove serije dobio 2 strajka, ali ne odustajemo i idemo dalje zajedno sa vama. A sada da prijeđemo na najavu 29. epizode serije Ruže i grijesi. Serhatovo ranjavanje šokiralo je sve, ali prava oluja tek dolazi. Iako je preživio, jasno je da neprijatelji još nisu završili svoj posao. Nedžad ne želi Serhatovu smrt, on želi da ga psihički i emocionalno uništi. Dolazak njegovog pravog oca mogao bi konačno otkriti dugo skrivene tajne i potpuno promijeniti odnose među njima. S druge strane, pripreme za dugo očekivanu svadbu donose i veliku opasnost. Prema informacijama koje kruži tokom vjenčanja dogodit će se napad koji će se baciti u haos. Sve sumnje ponovo vode prema Nedžatu, koji izgleda vuče konce iza cijele igre. Džihan nastavlja svoju opasnu igru i dalje glumi invalida, ali istina je sve bliže otkrivanju. Kada Azra sazna šta se zapravo dešava, odlučit će sve reći Serhatu, nakon čega će Džihan biti izbačen iz kuće, ponižen i bijesan. Džihan će zajedno s Nedžatom krenuti u novu osvetu protiv Serhata i Zeynep. Da li će Serhat i Zeynep uspjeti sačuvati svoju ljubav uprkos svim napadima i spletkama? Hoće li istina konačno izaći na vidjelo? Pišite nam svoje očekivanja i teorije u komentarima, a mi nastavljamo sa novim analizama i najavama kao i do sada. Pozdrav!